Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Summakum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğandarım, büyük Cuma gününde her birinizin koygun kadamınızı Allah Teala soğuptur жазған bolsun. Her bir kadamınızlarını Allah Teala cennettagi darajaňardy büyük'e kötörgen bolsun. Ramazan ayına sanalı günler kaldı. Hudayım buyursa 11. güne oğuzlu cevap buladı. 10. Mart taravih başlayız. Süykü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "İza dakhala Ramazan futiha babul cennet ve gulliqat abwabul cehennem ve sulsilet şeyatin." Kaçan Ramazan ayı kirse deydi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetin eşikleri açılat, dozoktun eşikleri bekilet, şeytanlar kişendilet. Şeytanlar kişilendilet degende nege köçödө dagı azgırganlar bar desen, oroza tutkan adam Allah Taala kaalaganday farzların Peygamber körsetken jol jobu menен oroza karmagan adamdan şeytanlar kişendilet. Kan tamırыңızдағы vasvasa kılgan şeytanlar kişendilet. Oroza tutkan adam bugün oroza karmaganlar öte köp, tamak açtan, suusunduktan, özün ayалы менен болгон мамиледен тыйылган менен, бирок көптөгөн başka adal nerseden, Allah Taala tıyıp salgan aram nerselerden tıyılbagan adamlar köp. Aga toktolabız. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Ramazan ayında tövbe kılbasa kaçan tövbe kılabız? Bende Ramazan ayında tövbe kılbasa kaçan tövbe kılat? Ramazan ayında günölerden arulanbasa toktotbosa, tamekisinden, çılım çekkenden, nasbaydan başkadan toktolbosa kaçan toktolat? Kim Ramazan ayında özüge takva degen azık albasa kaçan almak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kündördün birinde minbarga çıkıp barattı. Minbarda şunu aytadı. Peygamber birinci tepkiçke kadam koygonda amin dedi. Amin degeni Arap dilinde istajib, kabul kıl tilegimdi degen söz. İkinci tepkiçke çıkıp amin dedi. Üçüncü tepkiçke çıkıp amin dedi. Hutba kılıp çıkıp sahabalar, ya Resulallah, siz adattan taşkarı biz murda körgön emesmiz. Emne üçün minbarda çıkıp baratıp 3 jolu amin amin dediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci tepkisiye çıkarımda Cebrail perişte bana keldi dağın ragime anfu imri'in murdu menen jer sürüp kalsın degen bul. Baktısız bolsun, kor bolup ötsün degen kargış. Kimde kim? Senin atını doğup durup sağa salavat aytpagan Muhammed aleyhissalamdın atını uğup durup salavat aytpagan adam kor bolup baktısız bolup ötsün dedi. Peygamber Cebrail kargış kıldı. Men amin Cebrail'din kargışını Kudayım kabul kıl dedim deydi. İkinci tepkiçke çıkkanında kimde kim ata enesinin ekөөsünün jebirөөsünün karıp kalgan kezinde yaşap durup oşo ata enege kızmat kılıp alkış batasını albastan ata eneni narazı kılıp ötüp ketken adam iki dünya kor bolsun, murdu menen, tumşuğu menen jer sürüp kalsın dedi. Men de amin dedim deydi. Cebrail'din kargışını Kudayım kabul kıl dedim deydi. Üçüncü tepkiye çıkarımda kimde kim Ramazan ayı kelse jana çıksa Ramazan ayında yaşap durup günölerini keçir albastan dağılı nafsıga kul bolup Ramazan tek ötközüp jibergen adam iki dünya kor bolsun, baktısız bolsun dedi. Men amin dedim deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, ilk Ramazan ayı Peygamberga salavat aytı jana ata-enege kızmat kılıp kanday jogoru nerseler eken. Cebrail men adraka şahr Ramazana, kim Ramazan ayında yaşap durup felem yughfar lehu, anın günöleri keçirilmesinden ötüp ketse al iki dünya kor bolsun, yüzü menen jer sürüp kalsın dedi. Amin Cebrail'din kargışını Kudayım kabul kıla kör dedim deydi. Hurmatlı Müslüman bir toğanım, eğer günölerden keçirilmesini kalasanız 50 yıldık, 60 yıldık, 35 yıldık günölerden arulanıp taza bolum deseniz Peygamber etmen sama Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma taqaddama min zembi, kim Ramazan ayının farzıga iman getirip soğubunu Allah Taala'dan ümit kılıp oroza karmasa anın ötken bardı günöleri keçirildi. Şartı Ramazan'ın farzıga iman getirip o Allah'tan soğunu ümit kılıp biraz kilogram taştap alayın, el karama atat, men de oroza karmayın, ertegen oza çarga barganda uyat bolbayın demesten ne üçün eken? Kalыс Allah'ın razılığı üçün oroza karmalsa
ал адамның бардық күнөөлөрү кечирилет дейт. Урматтуу мусулман, эгер соопторуң эсе болуусун кааласаң, пайгамбар айтат: "Куллу амали ибн адам юдаф." Адам баласынын бардық жасаган амалдары эсе болот. Ал хасан ашру ал мисал. Бир сооң 10 эсе. Ила 700 дойф 700 эсеге чейин көп болот дейт. Качан? Рамазандагы ибадаттарда. Жараткан Аллах Таала илля самр ороза фа иннаху ли валадзи. Рамазандын сыйлыгын Аллах Таала кыяматта мен өзүм берем дейт. Ядау шахватаху ва таамаху ли ажли. Менин бендим тамак ашын, кумарыны мен үчүн тыйып, орозо кармаган үчүн кыяматта орозонун сыйлыгын мен өзүм берип сыйлаймын дейт Аллах Таала. Урматтуу мусулман бир тоганым, жаннаттагы бактылуулардын катарында болгон кесе, шахидтердин, пайгамбарлардын жанында болгон кесе пайгамбар саллу хамсакум. 5 вакыт намазыңарды окула. Васуму шахракум. Рамазан айыңарда орозону кармагыла. Ва адду заката амваликум. Малыңардын зекетин бергиле. Ва атиу за амракум. Жетекчилериңерге Аллах Таалага күнөө болбогон нерседе баш ийгиле. Жетекчилерге Аллах Таалага күнөө болбогон нерселерде баш ийгиле. Ва атиу за амрикум тадхулул жанната раббакум. Ошондо Раббыңардын жаннатына киресиңер дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ла таата лил махлук фи маасиятил халик. Жаратылганга бендеге баш ийүү жок, жаратуучуга күнөө болсо. Бар жарым тапке бер, орозо кармабайла кой, эртең жумушка эртерээк келгин орозо кармабагын жок. Махлук бендеге баш ийүү жок, жаратканга күнөө болсо. Кумар ойнай бергин, казинога барып жок, ойной. Аллах Таала арам кылган, мен Кудайдан корком. Адал болгон, Кудай Таала күнөө болбогон нерселер жетекчиге баш ийесиң. Мен сага начальникмин, начальникни жийиштик кой. Шахру назала фихил Кур'ан. Ийик Рамазан айы бул Кур'ан түшкөн. Рамазан эмне үчүн 12 айдын султаны? 12 айдан улуусу. Рамазандын улуулугу ал Рамазан айынын ичинде кадыр түн болгон үчүн. Кадыр түнүнүн башка түндөрдөн улуулугу Кур'андын түшкөнү үчүн. Ал Кур'ан бир гана өлүктөргө окула турган нерсе эмес. Кур'ан инсанды эки дүйнө бактылуу боло турган, туура багытка баштай турган китеп. Шахру фи тусадды шаятин. Рамазан айында шайтандар кишенделет деген, кантип кишенделет урматтуу мусулман бир туган, орозо туткан адам кээ бирөө сизге надандык кылып айтышса, сиз аны менен тең-теке теңелип терек бою секирбейсиз дагы, инни саимун, мен орозомун деп ага жооп кайтарбайсыз. Орозо туткан адам ошентип бири-бирине шайтан эме болот. Шайтанга жол бербейбиз. Туфтах абуабул жидан, бейиштин эшиктери ачылат. Ва туглак абуабун ниран, дозок эшиктери бекилет. Фа ахлису шадида алан такуну миммен юхаккул гарад мин сиям. Ошондуктан орозо кармап максатыга жеткендердин катарына кошулуучулар болгула. Урматтуу мусулман бир тууганым, жараткан Аллах табарак ва таала дейт: "Инна саум саим битарки таам ва шараб вал жима." Орозо туткан адам тамак аштан, суусундуктан, өмүр жолдошу болгон кумар иштерден токтолот. Бирок кээ бирлер башка ооз ача турган нерсени ачып коет. Орозого зыяны жеткен нерселерди көп аткарып коет. Кандай? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахабалар айтат, сахабалар мындай дейт, көңүл буруңуздар. Инна хуана сом тарку таваш. Орозонун эң оңой орозо дейт. Орозонун эң оңой орозосу тамак аштан, суусундуктан, аял менен болгон кумардан тыйылуу эң жеңил орозо дейт. Бирок көзүңүздү жаман сайтка киргенден тоса аласызбы? Тилиңизди арам болгон нерсе сүйлөгөндөн тоса аласызбы? Кулаңыңыз менен гыйбат уккандан тоса аласызбы? Тилиңиз менен бирөөгө акарат кылуудан, ушак айтуудан, сөгүнүүдөн башка нерседен тилиңизди тыя аласызбы? Колуңуз менен бирөөгө зыян бергенден, тараздан алдап, туура эмес жолго баскандан тыя аласызбы? Урматтуу мусулман бир туган, тамак аш, суу ичип койсоң, бир нан жеп койсоң, оозуң ачылабы? Ошондой эле урматтуу мусулман бир тууганым, орозонун соону талкалап жок кыла турган нерсе отуруп алып гыйбат кылуу, отуруп алып телевизордо пульттан аны бир сайттан эки сайтка, бир каналдан экинчи каналга жаман нерселерди көрүп, жаман нерсени угуу менен пайгамбар айтат, көңүл бул. Мен лам яда каула зур вал амала би фалайса лаху лиллахи хажатун фи ан яда таамаху ва шараба. Кимде жалган сөз айтканды таштабаса. Каула зур деген сөз бардык арам болгон сөздөрдү. Аллага жакпаган сөздөрүн таштабаса, Аллага жакпаган сөздөрдү амал кылуун таштабаса,
ал адамдын ачка калгандыгынан, чаңкагандыктан Кудай Таалага эч кереги жок дейт. Аллах муктаж эмес сенин дейт. Орозодо ач калдың, чаңкадың, бирок жалган сүйлөп атасың, бирөөдө акарат кылып атасың, машинеңде барар бирөөдү тилдеп атасың. Анда сенин ач калганыңдан, суусагандыгың Кудай Таалага эч кереги жок. Аллах ага муктаж эмес. Аллах сени бир ай иман менен таквага тарбия кылгысы келет. Тамагыңды тыйып атасыңбы? Адал болгон тамагыңды жеген жоксуң. Эртеңки тамагыңды, түшкү тамагыңды жеген жоксуң. Аллах арам кылган арам сөздөрдөн өзүңдү тыя бил. Арам нерсеге карабагын, арам иштерге барбагын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям рубба саимин хаззуху мин сiyam al-ju' ala tash. Пайгамбар айтты, кээ-бир орозо кармаган адамдар бар дейт. Орозо кармаган орозосунан тапканы ач калгандан, чаң калгандан башка эч нерсе сооп таппайт. Кечке ач калды, кыйналды, бирок тили менен гыйбат кылды. Көзү менен отуруп алып, туруп жаман нерселерди карады. Бирөөгө акарат кылды, тараздан алдады, жаман жолго басты, паракордук кылды. Bunun faydası yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem enne Ebu Hureyre ve ashabı kanu iza samu qa'adu fil mescid qalu nutahhiru siyabına. Sahabalar orozda mescitten çıkmay koyuşup eken. Ot piskasını alıp başka kalıp hazır otursanız bolat eken. Seler orozda ne mescitten çıkpaysınlar dese? Orozovuzdu tazarak karmaylık deydi eken. Ne eken? Orozovuzdu taza karma için biz mescitten çıkmayız deydi. Mescitte söngülüyorsun mu? Meçhide karatılasın mı? Orozonu tazalao için Abu Hureyre sahabalar etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hurmatlı Müslüman, Ramazan ayı kelgende Ramazan ayının özgöçölüğü neke? Keremetli Kur'an düşüptür. Emi özünüzge suroo berinçi. Kur'an bolgan mamilеңiz kanday? Akırkı jolu Kur'an'ı kaçan okup bittiniz? Akırkı jolu hatım Fatiha'nın Sure-i Nas'ka çeyin kaçan okudunuz? Köpçülüğüz ötken Ramazan ayında şette taravide hatımga katışkandan beri Kur'an okuy elekmiz. Kebirlerinizin kolunuzga Kur'an'ı berse tanış tamgabız dele yok. Hurmatlı mısın? Kur'an menen mamilen kanday? Kelgile. Tilavatlı Kur'an Ramazan ayında Salafi salihler Ramazan ayında Kur'an'a öte belirtiyor eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam gelip Ramazan ayında 2 jolu Peygamber aleyhisselam okup bergen. Kança? 2 jolu hatım kılgan. İmam Şafii rahmetullahi ar sutkada bir hatım kılçıp eken. Abu Hanife rahmetullahi kebirlay tuttu. Mümkün bu ustaz 300 parak bolsa Kur'an-ı Kerim'de şaşpay jakşı okuyan adam bir parаны 18 minutda okuydu. Kançada? 30 parаны kançada okuydu? Bizim Musa Qarı degen qarыбыз var. Özü Kaşgarlık Uygur jigit, Madina bazarda imamdık kılgan. Musa Qarı men Narmatov Abdüşkür İslamovich dep atımdı, familiyamды bilgen de Kur'an'ı biletti. Kur'an koşunday beken. 90-жылдары, 94 beken 4000 jolu kaytaladım degenle. Hazır 2024. Acıga varsak, çoğu acıga vardım. 3 günde bir gazetesine kelip jurup biraz jatıp ketedi. Tavaf kılıp kelettiğin Hicr İsmail'ga tural o şehitde 4 jolu hatım kıladi. Peygamberimizin Ravdaga barıp o şehitke kirip alıp 4 jolu hatım kıladi. Tavaf kılıp tural hazır ar 2 günde bir hatım kıladi. Kança? Ar 2 günde bir Kur'an'da toluk okup turadi. Hurmatlı Müslüman bir to'g'an o'sha kishi aytadi, men 90 qanchani yillar o'tirsam, Xudo rahmat qilsin, Abdurahim degan ajaka o'zi bardi, boya Karvan saray degan chayxonaning xazayini. Aytib qoldi, ilgari domlalar bardi, 3 kunda xatim qilgan bo'lgan dedilar deydi. Men aytdim deydi, 3 kun emas, ajaka bir kunda ham o'qisa bo'ladi dedim deydi. Bir qo'y bo'lmaydi, sen apirtib berding dedi deydi. Anda jiynang dedim deydi, qish kezinde deydi. 80 ga yaqin oqsoqolni jiynadi deydi. Men imamdıq o'tdim dag'in o'qib boshladim deydi. 6:40'da Kut'tan namaz buladı deydi. Kut'tan başladım deydi. Tünü saat 4 qanchada Hatim Kur'an to'liq bitdi deydi. Oşol uyda oğuz jabıp bamda o'tqanan ketdik deydi. Ana tura qalib emay qildi deydi. Hurmatlı Müslüman bir to'g'anim, kelingizlar Qur'onga harakat qilali. İmam Şafii rahmetullahi bir sutkada o'qib chiqadi. Abu Hanife rahmetullahi tünü menen bir hatim qiladi ekan, kunduzi bir hatim qiladi ekan. Kebir aytar mümkün emas deydi. Sen telefonuna ko'ngil burganday Qur'onga ko'ngil burgunla, kuniga qancha soat qaraysan qayra. Jo'q deganda 3 kunda bir hatim qilasan. Kebirler 3 kunda hatim qiladi ekan, kebirler 5 kunda, kebirler bir jumada.
Урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер. Рамазан айы ороза качан фарз болуптур? Hicrattın Peygamber Madinaga köçüp gelgende 2-nji жылы. Bakara suresinin 183 ayatı. Farz bolu üçün Kur'an'dan dalil gerek. Ya eyyühellezine amanu kutiba aleykumus siyam kama kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettakun. O iman keltirgendir. Silerden murdagi elderge farz kılıngan siyaktуу silerge da oroza karmak farz boldu. Emne üçün? Takva boluşuңar üçün. Ne oluşun eken? Aç kalışıңar üçün mü? Vest taştaş üçün mü? Je tamak açtan ekonom kılış üçün mü? Yok. Ne eken? Takva boluңar üçün oroza farz boldu deydi. Ekinci ayet, bu 83. ayet, 84. ayet. Ayyamen ma'dudat. Femen kâne minkum maridan ev alâ seferin fe'iddetun min ayyamin ukhar. Ayyamen ma'dudat. Uşunu tırmakça kalıp astığa ikisini koyuyoruz. Ayyamen ma'dudat. Esepteli kündür gana. Oroza ne eken? Oroza esepteli kündür gana değil. Sanalı kündür gana. Bir kança kündür degen yok. Sanalı kündür gana. Silerden oşusa. Femen kâne minkum maridan. Silerden kiminger oru je saparga çıkıp kalsaňar, başka kündörün esebinен karma bergileri. Orup kalgan adam oroza karmabaydı. Je saparga çıkkan adam 120 kilometreden alısqa çıga turgan adam kıynalıp kalışı mümkün. Oğuzunu açıp kayan bir günüge bir gün karma berse boladı. Ayyamen ma'duda. Oroza sanalı kündör gana. Oşo sanalı kündörde kebiriңер orup kalsaňar, saparga çıksaňar başka kündön karmap bergile. Urmattуу musulman bir tууганым, birөөsü oroza karmap turgan birinci oğuz açkan gün Elhamdülillah 29 gün kaldı deytmiş. Kança? Bir ustaz aytat, men oşol adamdı ukkanda deyt, sanalı kündör degen Allah Taala'nın ayatı menin yüreğime bir kancar sayganday olup oygonup kettim, akılım oygondu deyt. Sanalı gana kündör eken, bir günü ketti. Urmattуу musulman bir toğum, elhamdülillah 29 gün kaldı deytken. Oşonu ayyamen ma'dudat. Negizeli jaşoo sanalı kündör urmattуу musulman bir toğum. Mana eti atalar oturat maşallah. Sanalı kündör ötüp ketti. Attın ay, kayra kelmeyi. Sanalı kündör urmattуу musulman bir toğum. Oşo sanalı kündör demne kıldık ahiretimiz üçün. Sanalı kündör degeni 30 gün oroza 720 saat eken, kança? 720 saat eleken oroza. 720 saat urmattуу musulman bir tууганым. Oşo 720 saatty köpçülügüz neme ötküдөбүz? 8 saat uykuda. 3'ten 1'ini. Kebirler jarımını uktap koyuyor. Maşallah, baraka tapı. Jarımını uyku men ötküzödü. Jarımı uyku menen dağı kalganın 5-6 saatın televizorun aldı oturuyor. Vakt ötközüş gerek. Oroza bul deydi. Bu ne degen oroza bul? Urmattуу musulman bir tууганым, meşike kelseň uktap jatkandar var, uyda uktagandar var. Jumuşka bargan, dese men oroza elem. İbadatka sergek bola turgan, takva bola turgan kezde bardygy jalkoo, bardygy uykusu kelgen. Bizdin batkanda ölüm sanki deydi. Jetiriw emes, ölüm emes. Urmattуу musulman bir tууgan, kede bir jaş jigit, balkim 18 yaşta, balkim 32 yaşta 70'teki 60'taki aksakaldan dağı ibadatı jakşırak. Ne üçün? Oşo Ramazanda anın kıla turgan köp soğuptor var. 5 vakit namaz jamaat menen, Kur'an oku menen, başka menen, jetim jesirge jardam berүү menen. Al Peygamberдің uşul hadisiga amal. Ni'matan maghbunun fihima kesirun minen nas. Eki çoğun bağlı nimet var. Eki çoğun baylık var. Allah tartulagan. Köptügen adamdaraga kadir barkına jetpeydi deydi. Emne dese? As-sihha densoğluk val farah boşluk. Den soğuluğuna faydalanbaydı, ya da boş vaktan faydalanbaydı. Men köp aytıp kelem urmattуу, jaşlık plus boşluk barabar günöөнүн kılmıştın baştalışı. Boş bolbogun. Dayım bir neseme hareket bolun, kitap okugun, ibadat kılgın, soğuk iş kılgın. Allah Kur'an ve alellezine yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin ayyamen ma'dudat. Oroza sanalı kündür deydi. Kimde kim sanalı günde orup kalsa, safarga çıksa başka gün karma bersin. Ve alellezine yutiquna fidyatu ta'am miskin. Oroza karmaganga çıdagan, bирок kıyınçılık bilen kıynalat. Yutiquna takatı jetpey. Kudreti jetet, bирок kıynalat. Aksakalı var 80'ge kirgen.
кармайын балам дейт, бирок карасаңыз кыйналып калат ал. Ооруган адам бар, мен сахарыма дейт, суу ичип турушум керек баш, бирок кыйналсам да кармайм дейт. Аллах та валаллазина ютиқунаху, тақаты жетип кыйналган адамдар фидияту та'масакин, бир жардыга, бир колунда жок бейбечаранын курсагын тойгосун да орозо кармабасын дейт. Аллаху акбар, караң. 80-деги 90-дагы адам ал күндөн күнгө каарыйт. Бир оорукчан адам бар. Ал дайым укол башка алып туруш керек. Капельница алып туруш керек. Ал адам орозо кармабайт. Ал адамдын 30 күндүк орозосуна 30 жардынын курсагын тойгозуш керек. Мисалы азыр кебир айтат, дамла шу фидияга дейт 80 сом берип койсом болобу дейт. Жүрөгүңдү колуңа кой дагы 80 сомуң менен бир кафеге барчы, курсагың тоёбу. Бир чыны чай менен 2 нан бериши мүмкүн. Эми фидия берип аткандан кийин орозо жакшыраак бере бер. 40 сом берсем болобу, 50 сом берсем болобу деп. Кудай жолунда берип атасың. Адамдардын 15 саат уралса кыйналып кармай алган орозо үчүн, кебир атасы үчүн берип атат, апасы үчүн берип атат деп бир күндө 150 сом берип койсоң жаманбы? Фидия не экен? Орозо кармай албаган, кыйналган чалдардын, кемпирлердин, оорукчандардын орозосу ага каза фарз эмес. Ал бир күндө бир жардынын эртеңки жана кечки тамагы менен курсагын тойгозуп коюш керек. Фаман тата'a хайрун фаху хайрула. Бирок кимде-кимде бир жардын эмес. Мен Кудайым билсе 3 адамды тойгозом деп ашыкчараак берсе. Жок, мен бир күнүгө 2 адамды тойгозом деп ашыкчараак берсе, өзү үчүн жакшы. Ва антасум хайрун минкун та'ламун. Бирок кудретиңер жетип орозо кармасаңар, силер үчүн жакшыраак эгер билгениңерди дейт. Бирөөдүн курсагын тойгозуп коюп, оңой жоголду тапкандан көрө, орозо кармаганыңар силер үчүн жакшыраак дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым. 720 саат экен, Мында эмне кылабыз? Көңүл бурабыз. Ар бир минутага урматтуу мусулман бир тууганым. 2 миллион 2,5 миллион секунд экен. 720 саат 2,5 миллион секунд экен орозо болгон. 43 миң минут экен. Эми караң, 720 сааттын орозону 30 күн. 720 сааттын 500 саатыны биз уйку менен, тамак аш менен, базарга баруу менен, жумушка баруу менен, мешке баруу менен, бирөө менен сүйлөшүү менен өткөзүп берет экенбиз. Канчасы калды? Болгону 220 саат калат экен. 220 саат урматыбыз болгону 9 күндүк саат бул. Келиңиздер, кээ бирлер үчүн бул акыркы орозо болуп калышы мүмкүн. Кээ бирлерибиз ошо 2-3 күндөн орозого жетпей калышыбыз мүмкүн. Келгиле, азыр мындай ойлонолу да. Оңго бир солго каралы, артыбызга бир карайлычы. Мындай акыл калчайлы деп. Өткөн Рамазанда биз менен хатымда турган көптөгөн бир туугандарыбыз жок ушул жерде. Өткөн Рамазанда бирге ооз ачкан кээ бир жоро жолдоштор жок. Өткөн Рамазанда жакшынакай тамагыңды жеп алгын деп сага алкыш батасын берген ата-энелер катарыбызда жок. Аллах жеткизген жок. Бирөө сен жеттиң, урматтуу мусулман бир тууган. Болгону 720 саат экен. 2,5 миллион секунд экен. Ушуну дагы эме өткөзүп бересиңби? Урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айы. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам илгерки үммөттөр 83 жыл ибадат кылгандан кийин абид, Кудайдын кулу, Кудайга кулдук кылган бенде деген атка кончуп экен. А пайгамбар менин үммөтүм 15-те 12-де балагатка жетсе, мурдагы пайгамбарлар үммөтү сыяктуу 83 жыл ибадат кыла албайт экен деп пайгамбар сумсайып калган кезде Аллах Таала пайгамбар алейхисаламга сен үммөтүңө бир кече бердик, ал кече 1000 айдан жакшыраак деп. 83 жыл ибадаттан жакшыраак. Ал Кадыр түнү. Кадырдын бир кече ибадат кылсаңыз, мурдагы үммөттөрдүн 83 жыл тапкан ибадатыга жетет экенбиз. Рамазан айынын ичинде. Бирок урматтуу мусулман бирдик, биз машалла 27 кечеси мечит толгон, көчөлөр толгон, жамаат толгон. Бирок сахабалар Кадыр түндү Рамазан айынын ичине жашырып койгон. Рамазан айынын ичинде издейт экен. Жалкоолору эң акын 10 күндө издейт экен. Андан да бизге окшогон жалкоолору бир күнү так күндөрү 27 башкасы. Урматтуу мусулман бир тууган, эң көңүл бура турган нерсе. Мен да, сиз да, тиги да, байкем да, тайкем да, досум да, классташым да, баарыбыз кетебиз, урматтуу мусулман бир тууган. Саналуу күндөрүбүз артта калат. Бирок ошол күндөрдө биз ахиретке бир нерсе жөнөттүкпү?
Бардығыз табутқа бір көтерілеміз. Имамдың астына келеміз. Жаназабыз оқылады. Минха халақнакум ва фиха нуидукум ва минха нухриджукум тарatan. Топырақтан жараттық, топыраққа қайралабыз, топырақтан қайра шығабыз. Бірақ ал үшін эмне ибадат қылдық? Урматтуу мусулмандар, оразада 3 уақытқа көңіл бурула. Биринчи, бамдаттан кейін укташка аракет кылба. Көрөк тасбih айт, тахлил айт. Allah وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا Kaf suresi Allah dedi. Күн çıkmastan burada, күн oturmastan burada Rabbına tasbih aytqın. Allah Teala hamd sana aytqın. Subhanallah, elhamdülillah. Ekinci көңіл бұра тұрғаны bu. Күн отыра тұрған кезде, қанша қалды? Bir serial көріп olayım, bir deme көріп olayım емес, урматтуу мусулман bir тұрған. Biraz қалdı şu Facebook менен, YouTube менен өткізейін емес. Al dua kıla turgan kez urmatı musulman bir tuğan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruza tutkan adamdın oğuz açar kezindeki duası kaytarılmaydı deydi. Allah Teala kabul kıladı deydi. Üçüncü köngül buna turgan sargılık kezinde. Ve bilashâruhum yestağfirun. Allah Teala dedi. Alar ertemeni sargılıkta istiğfar aytadi. Kuday meni keçire körgün. Günömdü keçirgin. Zariyat suresi 18. ayet. Urmatlı oruza karmayım degen niyet kılganlar emas. Oruza karmaysın inşallah. Musulmanın farzı. Kelingizler, oruza karmauga керек. Keyin 83, 84. ayet, 85. ayetga kelemiz. Bakara suresi 85. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyinâtin minel huda vel furqan. Ramazan ayı bu ayda adamlarga hidayet tuğra jol bolup Hidayet jana Furqanda ak menen qarаны, adal men aramdı, sooп menen günönü көрсөткөн dalilder kata Kur'an düşürülgön. Şahr Ramazanellezî bu Ramazan ayı ушундай unzila fihil Kur'an, Kur'an düşkön. Al Kur'an emne? Adamlarga hidayet tuğra bagıt beret. Al adal men aramdı, bayandagan Furqan düşkön. Femen şehide minkumuş şahra felyesum. Kimin Ramazan ayına güve bolsun, orozada jaşap tursan, şehide Ramazan ayına güve bolgundur, felyasumhu oruza karmasın deydi. Ne kılsın? Oruza karmasın. Femen kâne meridan kim orup kalgan bolsa, av ala seferin ikinci yol Allah kaytaladı. Orup kalsanlar safarga çıksın. Fe'iddetun min ayyamin ukhar başka sana günlerin esebinden karma bergile. Yuridullah bikumul yusra. Allah sizlerge jengil bolusun kalaydı. Ve la yuridu bikumul usra. Allah Teala sizlerge ağır kıyınçılıkты kalabaydı. Ve litukmil iddete. Sanalı kündü tolturgular. Başıdan 3 gün, ortadan 3 gün, akıra yok. Ve litukmil iddete. Sanalı kündü tolluk kılgılar. Ve litukmil iddete. Ve litukabbirullah. Sanalı gün, 30 gündü tolluk karmadın mı? Ve litukabbirullah. Allah Teala'ga takbir aytdı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Namazga kel takbir aytasın mı? Oşo ve litukabbirullah ala ma hadakum. Sizdi şu tuğra bagıtga başlagan üçün, orozoga jetkizgen üçün, tolluk orozonu karmauga Allah mümkünçülük bergen üçün Allah Teala'ga takbir la'allakum tashkurun. Kanayım Allah'a köp şükür kılıvçılardan boluğunlar üçün. 30 gün orozonu tolluk kılat ekenmiz, 30 gün orozo tolluk bolgandan keyin ayet namazga kelatkan ne kılat ekenmiz? Allahu Ekber. Nege suyunabız? Allahu Ekber. Kudayıma şükür ulu Allah'ım meni orozoga jetki. Allahu Ekber. Kudayıma şükür ulu Allah meni tolluk orozo karmağına jetkizdi. Mana bugün ayetga baratam. Eneden жаңы төрөлгөн günödөн arulanıp. Emi 187. ayet. Bul var orozoga tesir ayetler. Bakara suresi. Ve izâ sa'aleke ibâdi anni fe inni qarib. O Muhammed, eğer pendelerim senden men jönünde surasa deydi. Ey Muhammed, pendelerim pendelerim menden men jönünde senden surasa, Allah Teala'ga kıykırıp dua kılalı, jeyçilze kılalı. Ve izâ sa'aleke fe inni qarib. Men alarga öte jakınmın, kan tamırdan jakınmın. Ucibu da'vated da'i. Maga dua kılışsa dualarını kabul kılam, cevap berem. Biroq şartı var. Felyestacibu li ve yu'minu bi la'allahum yerşudun. Emi maga da cevap berişsin alar. Menin de çakırıma cevap bersin. Allah'ın çakırığında oroza karma. Kudaydan kork, takvadar bol. Felyestacibu li ve yu'minu bi. Menin barlığıma bir iman keltirsin. La'allahum yerşudun. Oşonda tuğra jolga düşüp kalıları acap emes deydi. Bakara suresi 186. ayet. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım,
Пайғамбар саллаллаху ороза bir ғана шунымен шектеліп қойбайды. Пайғамбар ороза айында ең берешен болады екен. Рамазан айы берешендіктің айы. Не ай екен? Bir-birimizге жардам береміз. Жетім жесірге, мұқтаждарға. Ашқа болған кезде ашқалықтың қандай қиын екенін білесің. 3 мал майлы тамақ етменен жейсің, ет жемегендердің ахвалы қандай екенін білесің. Ошо ашқа болған жетім жесірлерге барып жардам қолыңды ұзатасың. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазан айында ең берешен болады. Андай болса сіз пайғамбардың үмметтері пайғамбарға ықтыда қылғыла. Пайғамбардың сүннеті деп көп нәрсені атқарып атасың. Пайғамбар алейхиссаламның сүннеті Рамазан айында өте көп берешен болады еле. Бейбечараға жардам беретілі. Allah Teala Kur'an'da ayet: "Ha entum haulâi tud'auna litunfiqu fi sabilillah." O sizler Allah yolunda mal mülkünlerden jardam beruge çakırılasınlar deydi. Ha entum haulâi tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Allah yolunda beringler. Kuday yolunda yetimge, jesirge, muhtaçga jardam ber dep çakırılasınlar. Faminkum men yabkhal. Sizlerдің араңарда кейбір сараңдар жаднилер бар, бергісі келмейді. Кейбіреулердің чөттегі бір $100 түссе, емі жайыңды таптың дейді. Құдайым білсе, менің денемден жан шықпайса, сен шықпайсың дейді. Кейбіреулер шундай бақыл, шундай сараң, керек болса şu Allah Taala'nın берген авасында мұрдың бір тешігімен алғысы келеді. Hiç біреуменен бөлішкісі келмейді. Ha entum haulâi tud'auna litunfiqu fi sabilillah. O sizler Allah yolunda mal mülk çıkaruğa çakırılasınlar. Adamlarga bergile deydi. Faminhum men yabkhal. Arаңарда кейбір сараң жадный бақылдар бар. Wa men yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi. Kim бақылдық, сараңдық қылса, жетімге, жесірге емес, өзі үшін сараңдық қылып атады. Өзінің ақырет үшін ешнәрсе қылбай жатады. Құдайдың берген Құдай жанды бер. Allah Teala hadis kutsadı. Yaqul ibn Adam mali mali. Adam balası biz bunday deydik. Malım deydik ekan biz. Senin malın deydi Allah Teala. Cep al kılganın, sindirgenin seninki deydi. Senin malın kiyip cırtkanın seninki deydi. Senin malın sadaka kılıp, kayrımdılık kılıp, özünden burada ahiretke jönötkenin seninki deydi. Başkası seninki emez. Başkası seninki emez degen ne? Kora tolgon жылқыңды алып кетіп атасың ба? Je bankadağı şotun bilme, kabırga barıp munkar bankırdı mende zalatoy men бар дейсің ба? Başka üçün жинайсың. Faminkum men yabkhal. Sizlerden arasında кейбірлер сараңдық қылады. Kim сараңдық қылса, ал өзі үшін сараңдық қылады. Өзі үшін ақыретке ешнәрсе жөнелтпейді. Аталар, ағалар, жинаған ақшалар балам дей берсін, ақыреті үшін бір нәрсе қыла алады. Біз өткеннен алды, біздікі емес, балдарды қал. Өзі үшін бір. Vallahu ganiyyun ve entum fuqara. Allah sizlerдің садақаңарға мұқтаж емес. Sizler мұқтажсыңар Allah'ın rahmetine. Sen Allah үшін бер, Құдайдың разылығы үшін бер. Анан беріп алып, жетімдерге мына мен ифтар беріп отам деп таза суретке алып, Facebook'a қойып еле қой. Құдай үшін қылдың ба? Құдай білсе болды. Аны жария қылышы керек. Vallahu ganiyyun, Allah бай мұқтаж емес. Ve entum fuqara. O bendeler sizler мұқтажсыңар. Кейбірдің 1000 сом var, 100 сом жөніне шығарады. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Allah yolunda bir kurmanın jarımını berүүдөн de dozoktan özüңөр сактагыла. Ramazanдағы ең чоң соп men fattara saiman. Kim oroza qırmağın adamın oğuzunu açırsa, kutiba lahu misli ajrihi. Oroza qırmağın adamday soğup жазылы береді. Oğuz açtığında. Oroza tutkan adamın soğup hiç kaçan keçikpeydi. Жаратқан Allah Teala barыңарды угучу белгилерин кылсын, уккан аят хадистерге амал кылсын. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абrar bi rahmatika ya arhamar rahimin.